gledatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju Perfect Life Success. Danas je s nama kao i uvijek Robert i vlasnica tvrtke Gen Mirjana Malogorski. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Sjajno. Dobar dan. Ja lijepo pozdravljam opet sve gledatelje i među njima su mnogi naši korisnici. I evo moram priznati da se jako dobro osjećam ugodno kod vas. Drago mi je zbog toga. Hvala. Drago mi je što ste s nama. Današnja tema su moderne tegobe. Što su to moderne tegobe? Vrlo zanimljivo. Svaka tegoba je neugodna tegoba, međutim kada kažemo moderne tegobe, to su one tegobe koje zapravo prate nas ljude u našem svakodnevnom životu. Zna se da mi danas zaista moramo svi davati od sebe maksimum, bilo kroz naš posao ili ako studiramo, ako smo u školi, od nas se zaista očekuju rezultati. To je nekako i jasno, normalno da je tako. Međutim, sve to nekako prati i određena tegoba. Često puta kada imamo nekakav poslovni izazov, dobijemo nekako određeni strah da li će to proći onako kako treba, da li ćemo biti zadovoljni sa učinkom ili recimo moramo dok studiramo položiti jedan značajan, važan ispit. Pa opet nas nekako ulovi trema, pa imamo i tegobu s te strane. Naravno da su danas vrlo izražene i socijalne fobije i Europa zaista je zabrinuta zbog toga jer zdravstveni fondovi moraju izdvajati sve više i više novaca za razne medikamente, dakle za terapije i to pogotovo kod mlađih ljudi. Tako da je zaista jedna zabrinutost očita. Nažalost da je tako mlada populacija podložna tim modernim tegobama. Koja je bila vaša ideja kad ste razmišljali o idealnom proizvodu za moderne tegobe? Kako ste došli do toga? Što vas je potaknulo prvo? S obzirom da mi imamo inovativne proizvode i nekako je najbolje ljudima ponuditi proizvod prema njihovoj određenoj tegobi. A te tegobe koje imaju drugi ljudi imala sam ih i ja. Imam ih ja. Dakle, svaki dan u našem poslovnom životu, u našem privatnom životu, mi se moramo izboriti sa niz stvari. Nisu nam one uvijek ugodne. Ili, na primjer, dogodi nam se to da nam se razboli član obitelji, naše dijete, pa smo opet zabrinuti. Moramo pomoći njima, ali moramo pomoći i sebi. Možete mi reći, recimo sada u današnjem svijetu, ne znam da li ljudi znaju da je zapravo stres jedan od najvećih uzročnika bolesti i oboljevanja. Pa recimo vi ste tu osmislili neke proizvode koje su se pokazale jako uspješni. Znači kad ljudi su recimo tokom dana vrlo užurbani, imaju jako puno stresa, pogotovo recimo tu za mlade koji recimo su jako stresni zbog sve većih broja ispita na fakultetu ili u srednjoj školi. Pa me zanima vaša nekakva iskustva sa nekim vašim proizvodima i uspješnost njih što se tiče baš stresa, recimo. Upravo što se toga tiče, tu su naša dva proizvoda, Afrodit i Neural, čija baza, dakle jedna odabrana receptura ljekovitog bilja, koje je inače poznato u narodnoj medicini da pomaže upravo u takvim tegobama, inovirani su proizvodi upravo za to. Zašto se danas ljudima događa nekako više tih tegoba nego što je bilo ranije? Ljudi su se ranije i zdravije hranili, posvetili su možda više pažnje hrani, više su se odmarali, nisu možda morali toliko raditi jer ljudi danas zaista moraju jako mnogo raditi ako hoće postići rezultate. I naravno moderna hrana koja se jede, koja jednostavno nema dovoljno minerala, vitamina, nema dovoljno svega onoga što našem organizmu treba da funkcionira kako bi to zapravo trebalo biti. I ljudi naravno se suočavaju sa nizom tegoba. Možda je najveći problem što recimo čak kod mladih muškaraca koji su proveli dosta vremena studirajući, pa onda posao, pa karijera i dođe vrijeme kada se želi postati i otac, dakle imati djecu. Dosta puta se susreću sa problemima
i onda se naravno mora posegnuti za nekakvim rješenjima. Recite mi koliko ja znam, proizvod koji sam upravo uzeo, znači Afrodit, koji je afrodizijak vino, ima vrlo zanimljiv naziv. Želim da kažete još određene stvari zašto je zapravo taj proizvod dobar, pogotovo sad kad smo spominjali muškarce, ja zapravo želim otvoreno reći da ovakav jedan proizvod, baš zato što su muškarci i pod stresom, imaju jako puno problema i na poslu i onda dolaze doma pa su tu i nekakve financijske prirode i onda nisu možda uvijek spremni za intimni odnos sa ženom, da zapravo postoji i organski jedan pripravak zdravi koji zamjenjuje sve one moguće, nemoguće pilule koje nas u zadnjih skoro 5-10 godina obljećuju, zapravo da je jedan od funkcija ovog proizvoda zapravo povećavanje spolne moći i kod muškaraca i kod žene. Pa mi možete reći nešto više o iskustvu klijenata u vezi baš tog proizvoda? Tako je, te tegobe su danas posebno izražene, o tome smo već govorili. I naravno da je vrlo teško kod sebe uočiti jednu takvu tegobu. Afrodit ima tako jedan snažan naziv zato što je vrlo snažna receptura ljekovitog bilja, dakle tih aktivnih tvari iz ljekovitog bilja. Nadalje, minerali koji su vrlo važni, znači od cinka, magnezija, željeza, kalcija, mnoge vitamini koji u biti dovode do toga da se organizam osnaži. Znači, što je zapravo važno? Svaki puta kada nam se dogode te tegobe, dogodile su se iz razloga jer smo mi jednostavno oslabljeli. Znači, naš organizam nije dovoljno snažan da se nosi sam sa sobom, da tako kažem, i mi nismo opušteni. Kada nismo opušteni, ne možemo funkcionirati. Ne samo u ovom pogledu koji ste, Robert, zgodno naveli, nego ne možemo mi u biti funkcionirati niti u nekakvim našim drugim svakodnevnim situacijama. Zato je baza Afrodita, ponavljam, jedna snažna baza ljekovitog bilja, ljekovitih tvari koje jednostavno opuštaju organizam, znači prvo to, i osnažuju. Kada dođemo u takvu situaciju, kada smo osnaženi, tada ćemo mi i funkcionirati. Zapravo ispada vrlo jednostavno. Na ljudima je naravno da odluče sami da li će oni koristiti iz niza ponuđenih medikamenata, na tržištu i danas ima zaista mnogo, ili će pokušati na jedan prirodan način osnažiti i opustiti svoj organizam kako bi bili stvarno zadovoljni sa sobom i osjećali se dobro. Mene zanima nešto što me jako puno gledatelja pitalo u prvoj emisiji koju smo radili, zato što se vide kako sjajno izgledate zapravo za svoje godine i nećemo reći koje su. I naravno, koliko je zapravo bitno korištenje ovakvih nekakvih produkata, proizvoda za vas, ne samo što se tiče izgleda. Ja želim ljudima spomenuti da je sve zapravo povezano. Mislim, to ona riječ holistički ima zapravo nekako značenje. Znači, ako vi nemate prvo zdravlje potpuno, nećete imati ni međuljudske odnose i neće vam ni financije biti dobre. Baš zato što ste i uspješna poslovna žena, želim samo napomenuti da zapravo te financije su jako, jako bitne. Ali ako vi nemate dovoljno energije koristeći ovakve proizvode, nećete biti uspješni ni u financijama, jer ljudi ne shvaćaju da radite od 8 do 2, od 8 do 3, od 8 do 4, vi nećete zaraditi novce koje želite. Znači, većina uspješnih ljudi radi minimalno 12 do 14 sati da bi uopće bila uspješna i imala sve one snove i zarade koju žele. I mene sad zanima jedan ovakav proizvod koji vam zapravo daje energiju, koliko je bitan po vašem iskustvu. Evo, zgodno pitanje. Opet hvala na komplimentu. Naravno da ja kao inovator uvijek krećem od sebe. Što se zapravo događa s mojim organizmom? Mogu li se ja osjećati jednostavno bolje? Ja se želim osjećati sjajno. Želim se zaista osjećati sjajno. Isto tako i vi. Svi mi, to je u prirodi čovjeka da se želimo
tako osjećati. Da bismo mi bili uspješni uopće u poslu, u financijama, da bismo bili uspješni u bilo kojem dijelu života, naravno da je važno da se osjećamo zdravo, da se osjećamo dobro, da se osjećamo opušteno. Ako smo bolesni, logično je da taj dan nismo spremni za ništa. Dakle, veliku pažnju bi zaista trebalo posvetiti svom zdravlju, a tada iza toga uslijedi i onda dobar, zdrav izgled. Iza toga obično uslijedi i uspjeh u poslovnom životu, ali isto tako uspjeh i u privatnom životu. Vrlo je važno da smo i u privatnom životu zadovoljni, da smo dobra majka, da smo dobar suprug, supruga, da smo dobri roditelji našoj djeci, da jednostavno imamo strpljenja za našu djecu, jer to je naša budućnost, to je jako važno. Zato je svaki proizvod koji sam ja inovirala, kažem, krenula sam od sebe, krenula sam od tegoba u široj familiji, kako bi na taj način naravno dalje mogla pomoći ljudima. Ja zapravo želim ljudima spomenuti i objasniti da je jako, jako bitna energija čovjeka tokom dana. I baš me zanima po vašem iskustvu, recimo prije kad baš ste spominjali da ste zapravo počeli o sebi, da ste imali neke tegobe pa ste onda počeli zdrav način života, koliko zapravo ono što ljudi daje ona instant energiju, ali zapravo nakon toga se toliko loše osjećaju da moraju ponoviti, znači nekakve kave, cigarete, nekakva alkoholna pića, koliko zapravo štete organizmu dugoročno, zapravo ljudi ne shvaćaju da dobe samo kratkoročno nekakav napon ili energiju, a onda zapravo nakon 2-3 sata ako opet ne uzmu nekakvu čokoladu ili ne uzmu cigaretu, to sve zapravo da im energija pada i da zapravo toliko uništavaju svoje tijelo da nakon 5, 10, 15 godina postaju nekakve kronične bolesti. Ljudi zapravo ne shvaćaju da prva stvar što se vidi to je recimo nekakvi problemi sa kožom, znači zato što se organizam dovoljno ne može više čistiti, da su to prvi znakovi nekakvih oboljenja koje ako se ne liječe i ako ne promijene način života postaju kronična. Pa me zanima, vi prije uzimanja znači tih zdravih pripravaka koje ste recimo patentirali i sad poslije, i što se tiče energije, što se tiče zdrave i naravno uspješnosti u vašim kompanijama? Svakako, ja sam veći dio mog poslovnog života i još uvijek sam vani. I naravno da sam ja se susretala sa niz tegoba. Znate, kad dođete živjeti u Europu, vi morate jako dobro ovladati jezikom, morate se integrirati u državi gdje jeste. Jasno je da vam to nije uvijek jednostavno. Jasno je da u toj nekakvoj vašoj poslovnoj borbi nailazite na niz tegoba, da puno puta niste opušteni, da jednostavno vam se ponekad događaju nekakav oblik možda fobije. Imate strah kako ću se suočiti sa ovim ili sa onim. Ja sam to sve prošla. Dakle, imala sam odabir da konzumiram iz ponuđenog na tržištu ili da pokušam pomoći svom organizmu i sebi na jedan zdrav, prirodan način. Ja sam odabrala ovo drugo s obzirom da je nama u obitelji jedna tradicija ljekovitog bilja, dakle jedan suživot sa prirodom, gotovo 100 godina. I ja sam kombinirala recepturu, dakle već tada sam prema svom organizmu, prema mojim tegobama kombinirala recepturu kako bi došla zaista do optimalne recepture i kako bi jedna vrlo mala doza, jedna mala količina zaista učinila jako mnogo za organizam. Ovdje je prednost da nema nuspojava. Ovdje je prednost da naš organizam ostaje osnažen. Dakle, ne možemo doći u začarani krug. Mi smo si danas nečim pomogli, međutim sutra ćemo osjetiti nuspojave i vrlo teško će nam biti iz tog začaranog kruga izaći. Prednost prirodnih proizvoda upravo je u tome. Sjan, sada pričali smo nešto o prvom proizvodu, ali mene zanima, meni je jako zanimljiv, znači taj Neural G zapravo ima odlične sastojke tu, ali me zanima, znači ja nadam se i gledatelje, zapravo pogotovo zbog sve većeg i većeg stresa što smo pričali na početku, baš točno šta ovaj proizvod zapravo pomaže ljudima, znači u čemu on je baš specifičan.
On je specifičan sa svojom bazom ljekovitih tvari iz ljekovitog bilja. Znači za mlade djevojke koje imaju problema, susreću se sa problemom PMS-a, susreću se sa klimatskim, sa hormonalnim problemima. Kod žena koje kada dođu u menopauzu susreću se sa niz problema, one mogu odabrati bilo Afrodit, isto tako je dobar za njih, ili Neural. Neural je dobar za mlade ljude koji se susreću sa raznim vrstama fobija. Jednostavno, recimo, zaljubili su se, ali dogodila se trema, kako će sada, što će se događati, ili su se recimo razišli pa su došli u jednu apatiju, ne osjećaju se dobro. Neural je zamišljen stvoren zapravo kao jedan oblik terapije koji je dobro proći, obično je to nekakva 3 tjedna, da organizam zaista se osnaži i da taj mladi čovjek bude zadovoljan sa sobom. Isto tako za menadžere, ljudi koji jako puno rade, koji uostalom kao ja jednostavno od jutra do navečer smo poslovno aktivni. Pitanje je da li uvijek imamo zdraviju hranu pri ruci i onda je jedan ovakav proizvod dobro došao da zapravo nadoknadi našem organizmu ono što nam je potrebno i da nas jednostavno opusti kako bismo mi mogli dati maksimum tijekom našeg poslovnog dana. Ja bih sam zapravo htio nešto objasniti gledateljima. Znači, gospođa Mirjana sjajno izgleda i vrlo je uspješna poslovna žena, ali samo da ljudi budu svjesni koliko vi zapravo, osim što sjajno izgledate, osim što imate puno energije zbog svih tih proizvoda koje radite, zapravo u jednom danu radite. Znači da ljudi zapravo shvate što zapravo, da na svim tim razinama koliko su zapravo ispunjeni kao osoba, znači i na toj fizičkoj, i na psihičkoj, i na duhovnoj. Ali me samo zanima iz vašeg iskustva da bi li imali uspješnu kompaniju, da bi ovako sjajno izgledali i da se zdravi, koliko vi dnevno zapravo radite? Možda gledatelji neće vjerovati, međutim, evo ja gotovo godinama radim 15 sati dnevno. Radim jako puno. Ne sad da se hvalim što puno radim, nego jednostavno ja prvo volim svoj posao, ja živim taj posao, živim za to da se kroz moje proizvode pomogne ljudima i svaki puta kada nam se oni javljaju i kada smo pomogli, to je za mene najveća nagrada. Dakle, evo sticam okolnosti, radim toliko puno jer stvaram i dalje inovativne proizvode i naravno kad pogledam sebe kao poduzetnicu, meni je normalno da ja sve moje račune uredno plaćam. Dakle, želim da sa te strane naša kompanija nikada nema problema. Evo, iz tog razloga je bitno shvatiti da u biti treba raditi. Sasvim normalno je da čovjek radi. A recite mi, šta mislite rezultati ako radite od 8 do 4 ili ako radite od 8 do 7 na večer? Koja je tu razlika između ljudi koji imaju i ljudi koji nemaju po vama? Znači, da bi sad vi rekli ovako, sad ću ja raditi od 8 do 4 i vidjet ćemo kako će moja kompanija se razvijati. Šta vi mislite, šta bi se desilo? Znači, hoću samo ljudima shvatiti koliko zapravo imate potencijala, ali da shvatite da kad nešto zapravo radite, da onda morate raditi. To mi je smisla. Apsolutno. Prirodno bi bilo po meni da svako od nas odredi svoje ciljeve u životu. Dakle, gdje mi to sebe vidimo, kamo mi pripadamo, što mi to možemo, u čemu smo mi zapravo najbolji. Jer ja uvijek kažem da je se svako od nas rodio za nešto i bilo bi, najveća stvar bi bila zapravo prepoznati za što je se tko rodio i da ide poslovno da se usmjerava u tom pravcu. Tada bi rezultati bili najbolji. Ne idem raditi zato što mi je mama i tata smatraju da ja trebam raditi taj posao ili ja trebam studirati to jer oni smatraju da ja to trebam. Ja mislim da svako treba napraviti vlastiti odabir i onda će uspjeh zaista neće izostati. Jer kad čovjek stvarno radi ono što voli, onda mu uopće nije teško
praktično da i nema tih nekakvih granica vremenski, ja ću raditi toliko i toliko. Ja ću jednostavno raditi koliko treba, jer zapravo bi bilo najbolje pretvoriti hobi u posao. Tada bi smo svi bili uspješni i ne bi osjećali teret ako moramo raditi duže nego što se možda misli da je normalno raditi. Recimo još nešto u vezi ovog proizvoda. Znači, mi kad smo prije nego smo se dogovarali o emisiji, rekli sam jednu fascinantnu stvar u vezi neurala i studenata, odnosno ljudi u Njemačkoj polaganju ispita, pa ako možete malo više o tome reći, tako da ljudi znaju da ovo nije bilo kakav proizvod, odnosno svi proizvodi iz kompanije Geni, zato sam ja njih, znači kompaniju i gospodičnu Helenu i gospođu Mirjanu pozvao, prvenstveno zato što vjerujem u ove proizvode i zato što mislim da trenutno u Hrvatskoj nema takvih proizvoda koji zapravo su potpuno organski i imaju svoje rezultate ne samo u Hrvatskoj nego i van Hrvatske i da je zapravo ovaj dobar primjer znači izvoza, što je zapravo vrlo rijetko vidjeti u Hrvatskoj i to je uspješnog izvoza. Pa samo malo više recite baš o ovom proizvodu što se tiče uspješnosti na njemačkom tržištu. S obzirom da sam ja vani prošla gotovo sve institute zdravlja, gotovo cijeli svoj život sam posvetila svemu onome što je bitno za zdravlje čovjeka. Sa mojim poslovnim partnerima često u Njemačkoj razmjenjujemo mišljenje zašto su socijalne fobije, pogotovo među mladim ljudima, danas vrlo izražene. O tome sam već govorila. Kada jednostavno mlad čovjek dođe na ispit, pa jednostavno ima tremu ili se susreće sa niz drugih tegoba, velim fondovima je to jako veliki problem. I tim mladim ljudima se može pomoći da jednostavno uzmu jedan prirodan, koncentrirani pripravak u jednoj manjoj dozi, dakle bez ikakvih nuspojava i da jednostavno sebi pomognu u tom momentu. Jer nije dobro, kada dođe do socijalnih fobija, nije dobro povlačiti se u sebe i reći sada ću izbjegavati ovog čovjeka ili onog čovjeka ili jednostavno neću otići u školu, neću otići na studij danas jer se ne osjećam dobro. Jednostavno to ne trebamo raditi jer danas zaista imamo mnogo načina da pomognemo sebi i da jednostavno budemo ponosni kasnije na sebe kako smo se suočili sa tom određenom tegobom ili situacijom koja nam se dogodila. Dakle, ne bježati, ne povlačiti se u sebe, nego dapače pomoći svom organizmu, osnažiti svoj organizam, kretati se što više u društvu svojih vršnjaka, u društvu poslovnih partnera ili već kako, jer čovjek je socijalno biće. I zaista nije dobro povlačiti se u sebe. Recite mi još sad za kraj, jako me puno ljudi pitalo, znači koja je to doza koju se svaki dan bi trebalo uzeti i koji je period dana najbolji da se uzmu ovakvi proizvodi. Mi smo namjerno tu donijeli i zapravo i žlicu, jer jako puno ljudi, malo je smiješno, ali jako puno ljudi nas je pitalo koje veličine žlice treba biti. Evo sad vidite, to je znači recimo normalna žlica se koristi za korištenje proizvoda, ali mislim da će gospođa Mirjana više i bolje znati objasniti o njemu. Ja kao inovator proizvoda uvijek gledam da je vrlo jednostavna primjena, brza primjena, jer nemamo nešto baš vremena više kuhati čajeve i tako dalje. Tako da uvijek su proizvodi bazirani da se uzimaju u jedna jušna žlica ili 2 čajne žličice, kako je to ljudima jednostavno, jer manje više pri ruci imaju, ili imamo tako zgodne dozice koje imaju označene mililitre sa strane, tako da ljudima u svakom trenutku zaista bude vrlo jednostavno primijeniti i uzeti proizvod. Proizvod se uzima obično 3 puta dnevno, s tim da se može dnevna doza pripremiti ujutro, poneti na posao ili poslovni put, već kuda i tijekom dana konzumirati. Prednost je dakle da tu nema nekako određeno vrijeme, sad ja moram točno u minut nešto uzeti. Jel? Naravno da ako se susretnemo sa problemom treme, da možemo možda nekoliko minuta prije toga pomoći se sa jednim prirodnim proizvodom, jer ja mislim da gotovo ne postoji osoba koja barem nekada u životu nije zatrebala jedna takva pomoć. Slažem se s vama potpuno, gospođa Mirjana. Recite nam samo još kako doći do vaših proizvoda i treba li ih posebno naručiti ili rezervirati?
Vrlo jednostavno je i doći do naših proizvoda, o tome smo se pobrinuli. Mi smo po uzoru na Europu razvili jednu vrlo modernu internet trgovinu, tako da ljudi iz svog dnevnog boravka praktično mogu naručiti sve naše proizvode. Naše dostavne službe će već sutradan doći na adresu posla ili doma i jednostavno isporučiti proizvod. Isto tako u našem shopu, na našoj stranici www.gen.hr mogu platiti karticama. Dakle, akceptirane su kartice, mogu odabrati rate. Dali smo jednostavno da ljudi sebi odaberu broj rata prema svojim financijskim mogućnostima, da im tu pomognemo. Mogu jednostavno pozvati naše telefone 044 720 166, 098 261 725, 098 643 088. Mogu se osobno nama obratiti za savjet ako im se pojavila tegoba. Ja gotovo dnevno, koliko god moje vrijeme poslovno dozvoljava, razgovaram sa nizom naših korisnica i korisnika, nastojim pomoći, nastojim savjetovati koliko god mogu i vrlo sam zadovoljna jer sam puno puta zaista ljudima uspjela pomoći i to me najviše veseli. Gospođo Mirjana, hvala vam što ste vaš sjajan proizvod približili i malim ljudima, da ne misle da je to nešto nedostižno, jako je dostižno i hvala vam što ste bili s nama. I Robert također hvala. Cijenjeni gledatelji, gledajte nas i u sljedećim emisijama. Želim vam ugodan dan.